دما خوش تماشاوان هجا و برنامه که دیم دیسا جوارا ایرو پیشکش بکن ایرو و مهوان ما ببورن مهوانه که مگه هجا هیا و روزنامه‌وان و هم بجن نیوزکار و عادل هارمانجی ایرو مهوان ما و ببورن و پسکره که درکت و من نکاری هم و دما خود جوارا و برنامه خود پیشکش بکن بله و مهوان ما و پرتوکه که های کلیم و ما خوان پرتوکه بی دنجی هنه و دیسا و 12 ایلون 1908 روشا گرتیگه و چوابو و زحمتی روزنامه‌وان و کردستان چی بون اما بسروان ایشه و باقون و مهوان ما و یه هجا و که عادل هارمانجی و هم بخیر هاتنا برنامه همه جلای صاحبی سپاسیاتت کن هر بجی و که عادل هارمانجی هند کارن و هنه که خواه بدن ناسین و جبو تماشاوانه ما کرم که از جولامرگی ما ودمه وانه دجین من مرسین میتاب خواند پشتوی سوسیولوژی از مزون بیم 1908 anda beri 2 سال beri از hapse da bu. Nahvet yekanda az derkeftim. Pişti az derkeftim rojnamavanı tikir hatta iru berdavame çand pürtüjü ve nabeyni da menüvisin yani. بله زور سپاس که عادل Az بله kere هم هناك بحث و پردوکا کلمه بکن Bale. یعنی که از پردوکا کلمه یا که عادل هارمانجی بخوینم براستی مراق کر و چما ناوه کلمه برکو برای خواندن پرتوکه ناوه کلمه و یکم تشتا که هاتا بیرامم گو که تایبتی جولمر یک کلمه پر خوشک شد کن یعنی مگو که موتیوه و چیه و اندازن که بهای و چیه و او هاتا بیرامن من نزانیم که چما ناوه کلمه یکم تشتا که هاتا بیرامن او بون و از مراد کم و دخاریچه هاتیه چکرن شخص بهای چام مگو جبر کو از وقت دم از پچیک بوم دیامجی که دستگاه که خالیچه و هبو اوج خالیچه پر خوش شد کرن به گمان اوجو شد کرن و نبو فروتنه بو ماله و ابونا و اوده دا و ماله دا هم راست بکن او هاته هشمه و راستی پشتمه و او پرتوک رومان خواند و کلجان هم زیده بو من نو هفتیه که دا خلاص کرد او مجارا وکی بیرامه بو راستی او نراست بو جدا شروع وکر و مجارا وی پچک جدا بو بله او خالیچه آلیه و دیا نیوزکار دا هات بو چه کرن او راست بو لی او خالیچه چیرو که او یه جدا هبو نها ام به نیوزکار خواه و یه هجا و همسر و خاریچه و سر کلمه باقون و هر گاوا کو سرناب رومانه که آن پرتوگه گیته گوتن سدمه که بهید و ناب رومانا خواه دانی کلیم به کردی بجن خاریچه آنجی هم حرما وانی هم بجن برک نیزا بلکه هیچی بجن برک هم زاره بجن برک هیچی بجن برک خاریچه بله چرو که و آشکره رومان هیا و نها شما و رومان آخوا و ناو رومان آخوا و دانی کلیم سردم و چه بو اون دکارن جمعرا و بچه بحثی بکن کرم که باشه سپاس بو پرساتا جلای صابی هربی بو دعوت جرناتا جی از جلک ممنون مام yani hatta naha roman gelek kesi xwant lezvirin jî çêbû hindek telefon kirin hindek kesî ser internetê nivîsên şirûva xwe kirin
اما یا تلویزیون تازه ایرو از بشتر برنامه گلک سپاس دارم جتره و حوالانه نها 1908 انده از حبسه ترابزونی بیم yani pişti derba kenan dama derba kenan evren çebuyi em çep u rast kirne yek odeda dama em birine ve odeda lehef doşek nedaneme balgeh jî nedan gotin hûn tenê eşyayê xwe de hilgirin bişin oda taze yani yet hem çep hem rast بطنیه که تنه او بطنیت عسکریه هبون حبسه ده او کسی که حبسه رازه دزانن او جوره بله هم دزانن هم جرازانه اولی رنجوا جوره هر کسی که گو یک بطنیش خرابه بتن و تشتیدی نابد او بریک جی دیاریا دایکا من دما از چومه میتبا تازه دبستانه جمرا چه از هیچ بچوش بیم 10 سال تشتش و سابیم دایکامی زو امر خود چربی اجا وها چه بو مگو حتی از بری ناوی چیه حتی از بطنی ببم از چما دیاریا دایکا خو بیرانی ناوی جل خنابم از برج ببم بطنی از نابم بطنی من در بازه آلیه دینکر ام نزدیک ساله که ام چپ و راست بسا من نو هفته پشتی ام چویجی ادو چه لحیف تشتی واسه ندانمه تنه برج ما جا او از بنوی برج دا زبستان ما برج زانن zaten و هسا او کنکنه yani باجر تعداد شدن yani tu ev ser bavi serxwa beje edemi gerim biket mümkün değil yani tegerim naketin daha zede mirov dijame dedin dijame dedin binwe berişe de az naxaş ketin yani naxaşyamı zede lwe berişe az camidim camidine ki ha zehf giran wasa camidin çebu az çoma mecbur mam çoma naxaşxane aliye ki o saya Ali dünce diyarya dayıka mı bir mugu az terkaven hakem de gelme bitin ama rojek hat rojek vasa hat reçeta ilaç bijişki dame go tuva ilaca nekhoy tus ev nabi sağ nabi serkavenay yani hemen bermerin etüde biçi az zaten vasa zayıf katibum zede az zayıf katibum bu ilacı para nebi من خواست سجده و ماربات خواست محوال حجره خواست او پروی bu ilacı ما پیدا نکرد باش 4000 پانخونوت لازم بین و دمی 4000 پر بود 4000 هنگا پر بود her هزار مهچه مالبات او دچر yani بله راسته سربر دچر از yani dumayı ki mecbur mam berika xam frut tam baş bir amana yan 4000 amında ya daha bir şey zedetir mi da ev berik bir sebebi sahbin amın yani az serfavahatım ve kendi ve Türkiye'de gerek tişthane gerek buyerhane gerek gutanhane gerek şuruve hane ama ya her girinç mera yani her girinç ev berik bir ve kendi menavi kire berik dama menavi zaten ev mera gutun havale kude kitap çap kire bak bu navi kiriye kilim ama kanı tüşteki vasa ne hatiye nüvisandan ta tüşteydi nüvisiye mugu navi bila berik bitiş nabitin ev keseki bu xune de zanit xamese ev çiye perskire çiye rasta navi ve çende mikiriye berik beli rasta tek دی هیا و بله و برکه فروت راست تندرستی و نبوش بو نباش بو و نموگرت بو و نکاره و
مال و خزمه واجی که از بجم آلکاری نکر هوا آلکاری و نکر هین نچار بون و برای که فرود لی از بجم فروتنا برای که و جیانا و گوهرتنا که مزن چکر او چه بو یعنی چه جیانا و چه ما گوهری چه مردا گوهری راست پشتی وی yani bu bir tecrübe ki mazın hem nexweşiya min hem ew berêk gelek tişt yani mayna me û çeprasta nav hevda ew gelek tişt bir tecrübe ama firotena berêkê daha zêde bir tecrübe tişe yuha kete fikra min tu destê xwe tiştekî xwara nekî tu xwara nebî dîwar tu xwara nebî tiştekî serkeftî çi kes ew pirsgirêk hate hel naketin nabîte çareser gere tu bi xwe bibî çareseriya xwe jiyana xwe rojê piştî yani roj yek û du sênînin rojê din jî hene wê çendê eger tu bixwazî serpiya bimînî gere tu bi destê xwe jiyana xwe bêxî bin garantî û ez wisa bêjim tecrübeyekî wesa ji min re çêkî piştî zaten ez girtîxanê derkevtî jî hayata ji derve me hemen ez ser wê stratejiyê sekinim min pişta xwe kesekî ez ji wê ji te re bêjim min rast nekir min pişta xwe rast kir min got eger ez destê xwe tiştekî bikim ev min kir eger min destê xwe tiştek nekir xwarina xwe ve xwarina xwe cilê xwe berkirina xwe eger min destê xwe ev îş nekir çikez zaten baş jî nîne merov tiştekî wisa biketin heva li hogiran malbatan illa hêviya kesekî gerek merov nemînitin ama dema tiştekî hesa ji min re çêbû dema ez ketî girtîxanê hem emre me biçûk bî hem jî işte darbe çêbî dema darbe çêbûyî malbatan tunê ez ne hevalê me yê din jî malbatê xwe dûr ketin yani her malbat tev mexdûrman dûrman ew jî ta negirtin ta neteqîb kirin pirsgirêk wisa jî hebîn ama dîsa jî bû tecrübe em got dema ez derkevim girtîxanê derkevim ez gere serpê xwe bisekinim û destê xwe îşekî bikim eger îşê min zehmet e zor yani wê çend راست بله جی بر کو حواله مرو و خزمه مرو براستی چون وقت گوتی اوجی که تندرسیان و یان بجن رفت شوازی نباشته به دور که نکارم بین و پیوانجی تنن آبوری وانجی خوراد به هنده جی ترسی هیا ترسا دولتی هیا اوجی که خواهمونا بنا خواهی زانی اوجی هیا بله او حتی سر من همه جینان نجنه یا belki yeva bir şey zede ya böyle burası yani havalı me şuruşker havalı velat paras hamici hatiye seri hamiye cezani zahmet ekir demek ki zahmeti bir uzani beli her çend ev jve frutuna ambenin kilime ya belki per aciz biyaja nikarin tişteki rasti ve ne koy tişteki bikeli beli frutuna kilime rasti تمامی و جیان و گوهرتنه که مازن چکیه به گوتنه که هیئت بیجه جبو کتنه یا دوست کتنه بله اوجی تشتکه راسته جب جیانا و خدا به هن موه تنده تشتانجی هند بتن پشته و دمه و جیان به مرو دوه سر پی خواه سکنتن مرو ادی نویتن و منتا کسی بکشد اوجی هنده تشتن هم بجن وقتی مو گرتیگه دا دست به مرو گرتیه و نکار تشتکی بکه تو نتکاری پران قازنش که تو نکاری تشتکی بکه و دست گرتیه و اوجی تشتکی زحمتیه بله نها تشتکی دی و در رومان خود به ناوی کلیم دهن و ده بیجن که و کردی هنه که جبیر که جبر که هین هم بجن مانه حبزه ترابزونه
ام بجن 10 سالان عاد بجن همان حبسه طرابزون اللي بيجي حمد تركي داقبن و كلمه دار بحث كيا كردي دودو سیواس راست وطن او جي كبچك تركيا زح باش نزانه وسبوه وهندكين هناك وچاند و كونشوبيا كردي دور كاتنه و کاره و باندورا که و سردما خراب در باز دبن ببار یعنی به کرده بون و زمان باندورا که لسر مروف چاوا دکتن براسته تشتاک دین جبرویه که و پرتوکا خواه به زمان کردی ننویسان این دکارن و سر ویجه هندکی و آگاهی بدم کرم که راسته درد dürketine zaman az baş dizanım. Zaten Trabzon em çava bejin dibejin em Türk'ün ama ne Türk'ün lazım. Yani Türkiye vajı ne vaki Türkiye o zamanaki acayip dağıvın. Bəli, rast. Ev damatıçı valatıçı olsa dıpırs çirekten peşiyata. Hem Türkiye ve xarabe hem de tonu zamanı xabı. Hem جلتا تنن ور اجا دبیجن الا ام زمان مچه هنج و زمان باخون دما از حبسا ترابزونی چند حوالت چورومه یه سه واضح هبون اجا اوا دگوتا من کردی نشامه بده دگو کردی اتا یا نزدیک عراق یا işte یا عالی بارزانی زمان تبچویت سر عالی تو نشامه بده کردی ما پیشکی او پرسکریت نوده پروبلم هست hatta mecere nişanjı da gerekme ev dikir ya mı bu eva kermişi dedim az gervana baxım çend eva zamanaki dejmiraj baş bitin zamanaki olsa şey bu men gel divara taxıf kurdi mı bu acaba az gel divar baxım xamı kurdi divar devam beden acaba divar cevabımı ne da bəli vakit ya Erivan'ı radyo Erivan'ı bəli hasta Kürdi zaten öyle habu radyo ma dasma da radyo ma beri daza elune habin pişti daza elune ji baş bir radyo ma ev nakirin dasma ne derxistin camı gühe ev caranda tatın gonama ev çi et gühe da çi mi gühe da zamanı kha Eca hayama kişi mi uhakir mugu madem ki kesnine gel mi Kürdi bağıbıdın az vedemi az Kürdi binivisim. Min hemen ev Portukamı ya vedemi 160 rupere min belki 200 ruper Kürdi nivisi hapsa Trabzon'u. Dama darbe sala avli da. Ya avli da he. Avli da millet idam da yani. Rasta. 1980'da hem aliyeti da idam hebun zaten stres hebun nizam çe hebu ali dinji işe ki vasadaki ki disa ceza ki beden min veya men ben bavın hücret veya işkence bitirin. Min zamanı Kürdi nivisi caraki vasa avadile gerin çebi odeda hatun ditin. Ama ser pişta Türkiye mi Cerevan nivisi bir Cerevan em ciremeci bu harmancıya em de bizim Cerevan. Ha Cerevan beri Cerevan. Cerevan ya Cere eri em bizim Cerevan. Ser Türkiye mi dab dest mi nivisi bir hem helbest. Sayın aşira giraviyanın ya ne? Nem Xanine. Hay Xanine beri fermi. Şeyh Ahmed Xani. Beri. Hatın Pırtuş nişan havalin madan gud avay ya çiye herkese go emnizanın zanın tabi haval yanı bu ama bu emnizanın vasa derbaz bir eğer gutuban ya filan kesiye 5 sal cezaya mı hazır bu. Bəli. Eza vahal bejim uyderi baş zani ki zaman nasnamata bukhaya zaman hem dibejin ya valat dayı işte aha baba aha dayı aha baba aha
کل خود دایی هات دنیای زمان او همیه yani eğer zamana be evi dite gotinin ser kağızına ev qat çe kıymeti vanine zamanete eğer tu ne de şoğlandın eğer ker tanayet ker havalet tanayet ker malbata ker millet tanayet ev zaman demek ki tu nini yani ve çende ve dere ve hapsa lazım az bejim men baş zani ki zaman her tişte nasnamaya tu buxay dayı ki valata zaman tişe gelek tabi Türkiye'nin oha bejim dema min Mersin'ci ya meytaba mamuste mexan dema veriş مکردی اونت پاشوانت دا هر دم گل حوالت ها مکردی تاخفت و چنده زیده پشتی از گرتیجه درکفتی زیده زحمتی ندید که از بو خبردانا او زمان خواه بس بو نویسینه من گلک زحمت کشا چونکه دما از درکفتی من روزنامه وانی کر دیسا ترکیتی هاتا پیشیا من yani rojname yet Türkiye bin az min Türkiye noça Türkiye dinlevisim mecbur ve kendi Türkçe xaje az naşarman ku vsa zamanı Türkiye dinlevisim naha atkarım bu Kurdi pişeke hasa zahmet bir şişinim atkarım disa Kürdici dinlevisim ama am pişeke ha ber zahmet ya nakavim hemen dene avadi راست والله دوی هر راستی هر کرد دوی دست به بکردی کردی بنویسه زانی کردی باقی و کردی بنویسه راسته یعنی چه بیجن انزده زحمتی ناکشن تشته سانهی بله جویه سبوی کردی هینا بون باشه و چنده از yani hakikaten Kürdi nenevisi namı Kürdi az aliye sanayi şekilde işte sanayi jmera sanayi işte Türkiye nevisinden daha evtire sanayi tire yadeti zahmettire falan ama atkarım Kürdi benevisim çünkü ben zaten derbe da ben nevisi bu yani helbes mi nevisi بله راسته زور سپاس نه بحث رادونه کی و رادونه و حبسه دا و هندزانه و وانه و جمیل اوفبی جمیل فازلا و سهکیه هیر زانه بلا رحبه شاد بگو هنگو اوجی و حبسه گو دیابه که بود و جا بی وی سی و ترکی قدخه که بین گو رادونه که و هبو جا گو رادونه خواه گوهداری او عربی زانی عربی گوهداریت کرد و ها گو تو بنه یوریدا بنه پالتوی خود و فلان گوهداریت کرد بو حواله خود گود جاره که گاردیان ها سه کرنه گاردیان هاتنه و پاوشاوانده و چه بو و دنگ رادونه مسر کرد نا گوت یا از عربی داخبم یا گو بی دنگ خبرم نا گو بی از خواب و حوالان تیاتران کم گو بی که بیشه عربی زانه و بحث و پچک عربی فلان و آخری بار که بود رادونه و نگرا بود ندیده بود موسا خواهش خلاص که بود زانه بجا رفته آخر رادونه و هم واقعا بله نها و هم بتشتای سر و مسئله گدی و نها و براسی دیرو که کردستان ده یک کمین و این زانه روزنامه و کردی بهتر ودگره 125 سال روزنامه کردستان که 22 نیسان 1898 دمسره در کتب و شناخت کرد و پشته و هفتیه که و آلیه سلطان عثمان عبدالحمید دویم دا و بریار هات و داین و قدقه کردن باشه و روزنامه چو اروپای وان در آهنده جهان و شناخت بردوام کرد 120 سال لسر روزنامه یکم و روزنامه کردستان در باز بوید کو هجمارا و یکم به کردی و چامگوتی و 22 نیسان 1898 دا بازار قاهره مصر در کتیم
بله وک من برای گود پشته کو میتاد بدیرخان 22 نیسان 1898 یکمین روزنامه کردستان در خصل باشورا کردستان 22 نیسان 1973 او روژا روزنامه‌وان کرد هات اعلان کردن و نها و وسا تیتا پیروز کردن بله ارکا سرکیا روزنامه‌وانان او کو بویر و قبیل شد قبیمه به آوایه که به عالی بر راست راپور بکن و ریا گشتی را آگادار بکن بو روزنامه‌وان کردی او راستی که گلک و خطران دیده هنه و تاجیسته کرن و تنه تپسر کرن و تنه اشکنجه وان دکن روزنامه تنه کشتن هم دزانه که کردستان پر روزنامه یه بلافت کن روزنامه دیگه دنویسن و پر هاتنه کشتن هنه اشکنجه کرن و سالان بلکه هندکان 100 سال جزا دانه وان جبر زخت و قدخه سال 1990 دا دیجی چاپمنه کردی به سازین گردایی و باکورا کردستان دست بکرن به صدان دوز روزنامه‌وانان هاتن وکرن و روزنامه‌وان به 10 سالان انشما گوتی جزا هاتن گرتن و هاتن جزا کردن من حبسان دا با مثلا بجن و دمه استانبول و جا انقره اوفیس روزنامه هاتن بمب کردن کس هاتن مرن و هنده هاتن بریندار بون بلگه کو اثبات کن که او بمب باران جهیلا سروک وزیر و دمه تانسو چیلر هاتیه کرن و هات نشان کرن جی از تقیمت کم و روزنامه خود نویسیه و سروی و بلگه جی که روزنامه گندمه دا و شان او بلجه ما بخواه وانه پیدا کرد من نویسی وانه بله بله راست برطرف جنلجسی وسا نویسی بی یازیا سور و او ما دست اخست اما دست اخست نامجی سری ما بی بلا هم تب ها نجرتن بله راسته و بحث کیه یاد نگتن تش اما او نوتی سری مالبات واییم راسته یا وانه ما چکر او یا وانه بله روزنامه گندمه بله بله لسر زنجیرا کشتنه که تاریه و ترکیه و تانزو چیلر دیجی سیاست مدار پارزر کارسازن کرد پک هات سال اوان بیجن بلکه 30 سال در باز بیانه بله نهاجی که شکی از نهات جزا کردن و همه وندا بود شو بله کشتن وندا بون هنده پر انسان جی هاتا وندا کرن هاتن کشتن راستیه سوجدار ده هاتن زانین که ولی بره نه هاتن هنجی هشه گله کر به راستی و سروه و نه هاتیه و کرن هشه کرد سروه دمیه جی که وکی روزنامه که هنجی و سردمه ده جیانا و در باز بون هنجی دکارن سر بحثا زحمتین و روزنامه‌گری بکه پشته و درکتنا و مدیا جواکی و پلاتفورم و روزنامه و هنگ گرینگ براستی گرینگی و نهاجی که هج هیا یعنی گرینگی روزنامه و نهاجی هیا بحثی وجه هند کارم بوما بکن پر باشه فرمو کرم کن بله یعنی دما از 1993 دا من دست روزنامه‌وانی کرد روزنامه گندمه دا من دست بکر سال اولی یعنی دما تازه دست بکری نابینا مهچه دا حوالک من وانه آتا کشتن آلیه yeşil و yani دگوتن yeşil محمود Yıldırım. بله yeşil دگونه باشه اوا zaten گوتن حزب الله کریه نظام چاوا کریه ama evde itiraf şey ki o parti peki ha bu ev rasi ya gut ev kes ev rozname var ne kuştiye gut yani ne kuştiye bale rast ev ekip olan kuştiye ev ekip evim bale rast hani ekip baba zaten vane da se rozname var hani kuştun ve dönemi yek berimin hiç mi dest be nekiribi ama az vane da bum
او هاتا کشتن پشتوی دمام دست خباته کری یک خباتا من هیچ من خلاص نببو و مهدا هاتا کشتن حواله که من یک حوال جی تخمین دکم ساله کی پشتوی هاتا کشتن او جی بلافکر بو یعنی نویس خار نبو نوچه فلان ندنیم روزنامه بلافکر بله روزنامه بلاف دکرین او یدن جی zaten او جی çava bêje ew jî belavker bî hem taze jî hatibî wanê sê zarokê tu hebûn ew zarokê tu mezin bûn jinka wî zêde mexdûrman ew malbata wî zêde mexdûrma wiha bî rewşa me me hinde cara civîn dikir wê wextî kuştina wan nêzik te dibûn pişta serî ve damanca ve yek berik serî didan wisa dikuştin. Eja me civîn dikirin medgut dema hin rêda diçin cadeyê de diçin pişxavî kurin ka kes pir hewe heye an nîne. Sedeb jî ev e bû acaba yekê destê xwe destê wî da damanca heye dirê jî serî me kirî filan. Yani stresekî wisa hebî civînê xwe da dema me tedbîrê xwe diaxiftin tiştê wisa jî me digotin me diaxiftin. Polîs dewamlî dû me dabûn em çî da çûbana yani em çûbana malekê em çûbana dukhanekê em çûban lokantekê em çî da çûban dû me da teqîba me dikirin dema zêde zêde em binçav bûn yani hemen ez texmîn dikim 15 roja carekî me hekî carekî ez binçav bîm ama tiştê wihasa jî heye wanê da çend sala ez tenê mam bi serê xwe yani çend heval dihatin hefteyekê man tatne girtin bişan fikirin îşkence didîtin çûn nenma ya min ez mam emniyetê wiha gûne me got ji me re meydanê dixwî yani eva çi ye em dixwazin em bixwazin em yek deqe dikarin te ew bikin bikujin te bavne aliyekî wî çi kes te nebînît filan çima tu wiha dikî yani tiştê wesa jî çêbû binçav gelek zehmet dikirin hevalan me dikirin دومایکê jî ez û hevala xwe biçûkê xwe em tev daha negirtin yani got ew girtina vê têrê naket em malbat ve bene rêkene hepsê belkî dest vê îşê berdetin dîsa me dest jê berneda me dîsa dewam kir çawa bêjim ev gotina te berniha gotî ew tansûçîler ew zaten stratejiyekî aşkera bî yani devlet aşkera zor rahmetî da ser rojnamevanet gündemê û azadiya welat ev rojnament çepê Tirka jî hebûn wa jî hemen evrensel nizanim çawa ew çend wa jî ew heval dîsa zor zehmetî didîtin ama zehmetiya zêde rojnamevanet Kurd yani navê wa Kurd rojnamevan bitin bu wa têrê hebû yani têrê dikir ji bona kuştinê bona binçavkirinê me wê 1990 danda her tişt hate serê me kuştin hat serê me revandin hat serê me berzekirin hat serê hevalên me û girtin û mal hindekî derbasê Avrupayê bûn hindekî revihê de hatin wê da çûn gelek pir zehmetî çêbî niha çi ye niha vê demê niha vê demê jî nêzîkî 100 rojnamevanan yani siyaseta devlet eger vê nebêjî dijînin te ziman jî vê demê ser 100 rojnamevan hepsxana danin kuştin rast kuştin nîne û işte revandin nîne tiştê wisa nîne ama girtin heye yani girtin tu bawer bike hinde ez tê te aqilê me ez bêjim bikujin daha çêtir e çünkü hinde hevalan digirin bê sebeb ha çi sebebê wê ne sebebê ki beredayî sebebê bêaqil
ادبیجم یا و هنوی جامعه بکوژن daha çetere nehvedan da Tansu Hanım'ı daha baştırtır. Yani tamamen rahatçı hündübü de hapse da zaten ev yurtuna hapse tüşekü cüdaya. Neheci zor zahmeti ser rojnamavanan o tarziye işte siyaseti ki o sadıçetin em vana bigirin ben cana hapse de dana hapse da bila o deri biminin zaten damaman ede evnu karın faaliyete dest bikin ve demeci ser rojnamavanet Kürt zedeyi ser rojnamavanet Kürt o zor zahmeti بله 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 که بله پیش سیاست خود گوهرتنه یعنی دیگران دانه حبسه دا و که حبسه پاسیف مینن تشتکی نکن راسته و در وجهی که زیده روزنامه‌وان نامینن زانی و که آگاهیان بدن ملت پشتی ام بجن پشتی آق پارتی در بازی سر سیاست ترکیه بی او 1999 او پروژه خو او کرن زوراندنا سر تشتیدی سر گرتنی mesela 1990 dava İmamoğlu az tahmin kem ne digerdi. Devay ki savaş buldan da kere bana. راست Yani gotu bana em nizanım işte berze bu ya nizanım çava bu ya. Yani ava işte şaradarı İstanbul'da işte şehreki ve ki Avrupa'yı işte şehreki mazına vajı şaradarı işte ev serukeviye em ve ne revinin ne kujun ne vedan dava dönema tansuba ne bavarım imam oğlu evda nabi vücuda da nabi ne hapsi ama naha dbana hapsi ویژی تشکی تدبیری که باش تخمین کن جخارا دبیجن اوا تدبیری که باشه سیستم ما aynen sağlam reddiçe osa bavarya ve demi osaya bele koştu naha girtine evet bele zor spas ki adına am pisnek mesele ki diu bele seru فربینا چیروکان خمگین و کیفخوش این کردان در روشاوان یا قرونیال یعنی داگرکتی هم ایش و هم کیفخوشی دینه جبر که او شهر برخوادان جیان دجواره کرد به سایه وان چیروک ستران و هنر و کونشوپیان و بیان مانه و سرلنگان حتی نه راسته من کلیم تنه خواندیه از پرتوکه وای دی و راستی من نزان من نخواندیه پرتوکه وای جبلی از بجم جبلی کلمه و از بجم فاضله جهیا و برانینه و یه سرپهاتی و جانا راستین و دیتنه و از بجم فاضله دیسه و چیروکا و راستین آجینه کی از بجم باشه اینجا بحثن اگر هون هنه که به سروان و مرا تماشاوان من هنده کن بحث بکن چطر و بیتا ناس کرن که آدم هم زانو کجا بلی رومان و کلمه پرتوکی و دنجی هنه وک میناک چامه گوتی از بجم نشانا پوتین لسر داختلوی آمن یعنی ترکی بجن داختلومدا پستال ایزیوتا نویسیه بله باشه و بعد بجم دلی فاضیله هجمار یکم و دویم جی هنه باشه و کلیم جی نویسی هندکارن بحث رومانی پرتوکی خواهی دیجی جمعه بکنو کرم که سپاس دیجم داختلومدا پستال ایزی یا روژت روزنامه‌وانیه یا چون حادثه روزنامه‌وانی هم بردوامه اما یا 1993 حتی 1999 دا چه هاته بیت سر من وانی من بحث وی کریه
بحثی خود تنه نه یه حوالت خواه یه مالبات خواه یا گرتنی یا بردانی چه هاتو بتا سرمه سروی نویسیه یا فدیله جی جنی که خلقی اروه نها وی دمه وانه دمینه مالا وی وانه 84 سالیه های ساقه یعنی علی ساقه جنار من اجی zaten جیران ته بله نزدیک منه دما از نچه عاجز بکرد شما تو سلام مناکی اما وی چروک وی گله گرینگه بونا جنین کردستانه زو 12 سالی خدا هاتیه زوجاندن 12 سالی هش yani زودا هاتیه زوجاندن و زواجا خو itiraz kiriye reviye yani ev zavaç pek ne hatiye vasa tuşay seri derbaz biye naha ve demet bejne din fadila din de bejne ama vakti xoda günde xoda aliye xoda hem zah spahi buye hem ji gerek insana ki berkefti biye zanayı buye ama dinite ve ya ürü 12 saliye ve dest pedike yani malbata ve tuştaki vasa inan eseri ve roja bit ku din bibitin yani evha bejim ev ve Türkiye'de ev jinkana ve Türkiye'de derbaz be peşiye malbata ve revşa ve xarabkiriye pişti ve 18 saliye xwe gel imamek zevcanın ملاکی rast melaiki Türkiye ev Kürdiyanın Trabzon'u xarabiye ve çende lazan az ev kelime bertaraf kelime ملا جی 53 سالیه فدیله 18 سالی ملا 50 سالی ام دبیجن فاهری امام yani او امامت ملت شخرا دگرتن بری وکی شوانا yani devlet maaş نداره yani ne o millet damat گوز ملامه اره او هبو بله تر هبو راست gün digeriyan dugu jwara mela lazım anne beri راست ha Enerji ev kesbu wani rabuya çöye eruhe şxara melati geriye tesadüf çöye gündi fedili yani işte mıguçumat ya zevci gu kadar ama vasa çebuye ecar babevi mela dibine mela işte devxoş keyfxoş tuşte xoş dibece bejdev tamam eve bu çamın de bir de eve ki baş vesile ama çaxada mevi fedile gel imam zavacı dike imam disa gün digere fedile ne tüfeki vasa ev çününe aynı çava mara xada aklevet çava cehe çava ravşava cehe gel imam ji aynı vasa derbaz ve hatta 5 zareve dibe ya hocam mela gündeki başkala mela diçe dev jini çeydin irtibata xager jini çeydi ev diçe fedile dizane o gele aciz dibe dike xiri dike hevar günd hemi radbe serxwa dibirka ev çu meseleye diçin marawana can mela dibêje jinam din biye fedile radbe dibe Elazığ dete xestaxane dibe zaten nefesxane hala cize bele rastı karpute rastı ve dike pişti ve tabi çerukeki direce yani evaya çerukeki gelek bu vakimi gotu havale ma tkaret و بده و لگل havale ma جی هر زن تکات کرده اره bu Cüneyt Kürdistan'a hakikat ve serhatiyeci gelek giringe yani min vane zede balav jikirin be peremin da zede da jinikan
زالما جی مدایی مگو اوه تشتکی وسا او نینه هانه که من حیالی چه نکریه اوه تشتکی زندیه یعنی جیانا تازه او ویجی او نوی درباز دبجی هیچ حیات دایه هیچ دجید هندو خازم ببینن او بکن فیدان چرا که او جرک مخبوره جرک اوه جرک قیمت من دایه از نهجی دچما سرا و جنیکته موچم خبردان اوه جرک اوه و اوه دا و نابین دا سینیره و تا به پیشک او بیه یعنی زدهی چیوی بله راسته زدهی چیویه اما او کسی خانه هندک جها هنن دما تو هم مزده چه دبجه او مروه دینه اما اوه نوسایه اوه هم مالباتوی هم میروی هم جی ملت بخواه ارتباطا گل باش نگرتنه ما بدست او جنکه دین کریه یعنی وکی به اوه مناکشه از باورم کردستان دا گلک روشه جنکان و وسایه یعنی و چند او چیروکه من گلک گرنگ دیتیه از کی دبینم دبیجمه جراج دبیجم چیروکه ویجی از بو گلک آجی دبیجم yani tuştaki makbul faaliyet ama az hendiku men Türkçe ev kelimci başa ama ev fadile daha bu civaki daha evtere girintere göreyim. Rast. Aslında meci naxwandiye yani meci tu az bixwînim az belki bete dest meci ora ki amci bixwînin bereke da belî. Az bejim bu hakem این بردوام کن یعنی او هجمارا سیجی هنده بنویسن یا نه بنویسم از ویدمه ده نویسم راسته یعنی فاضله هجمارا سی یا سی من هنده اویدی پیدا کریه مثلا زارک وی هیه ام دبین غیر مشروع کردی هم چاوا بیجه بله راسته یعنی بابه و کیوشینه چاوم بیه یعنی بابه چوشنینه بابه لشکره که هاتیه تجاوز کرن تجاوز فادیله کی آره تجاوز سر ریا باشکالا و جرامرگی وره خان هیا و خانه و داره او تجاوز کرنه جا میره ملا یعنی ملا او زار تسلیم والیتیا وانه کریه والدیا وانه جو تسلیم انقره کریه انقره اوقاتک چویا او بریه مزن کریه او زار او کرد نهاوی دمه اوقاتا yani çerukovi berf ya si az bu kesi dinlevisem او جیان او چاویه مثلا او دمه نخواستن گل دایکا خوا بتا نافچاو هب دو ببینن دو بیجن من نبید اره نخواستن بیجتن روشک من هیا از نخوازم روشا من قراب ناو من هیا نظام چی من هیا محتملا بچه بلکه منطقه او فکره اوجی بچه خلط بیتن اما وسط بیجن راست بجه از دایکا خواهن نوید از ببینم نها یا سیم از سروی بردوام بشم پیروز باشه سرکفتن بتن جلای صاحب سپاسیاتات چم نه به راستی نه و این روپالا و اینترنتی و وان مت چی هیا این رازی نه شانسی و هیا این پران قازانش که یا نه همو این وکی و هوبیه که و آگاهیان بدی و گله کرده yani ilan reklam من بیشن وانه جمراتی وقتی ریا نوشوانی جمرا ودیکه yani از نها تقاوت بیم از وسا بیشم اما دساجی از چه روزنامه دا نخبتم یا اول جمرا بی روزنامه اچ yani بی وسیله اچ نوچت باشور با کور جت هر جهتی از وانوشا برای دکم دنویسن گلک اوجی دبینم yani اوه تقریبا اوجی زیده هیا
باشه یعنی او مال پرامون گرک باشه پاره‌جو شد به اما نیتامون نه سر پاره daha زیاده روشا کردستان از اگر از شیم نوچه که و هسا گرین که پار و بکم گله هم گله کردستان هم یه اجدر و بومن گله که مقبول تید یعنی ترامت کت او daha başları az bu sefer آره از بجم نوچه من وانه یه در دور وانه هند نویسن جان در دور وانه dünyayı yani tuştaki girin ser Kürdistan'ı ser siyaseta Kürt habitin civin şey bu mesela vane da çen rojberine her civina çar partiyet diji dem parti o Hüdapar çar parti civin girin از گازی کرم از چوما جوینوان نوچوان مچکر او نوچه پار کرم گله گله جی خواندن چه بی او نوچه تشته وسا از او دکم kültür Pürtük kebit şey kebit havalı ki mesela tüşte ki nuşe ki habiten tüşte kes nazaneten az ve diyerim nuşe vasa şey dikem. Haber devam dikem yani. Yani barxadan jiyana dibêjin ya me ji wisa ye barxadan jiyana belê serkeftin zor spas serkeftin wala divê rastî û divê yani mû rojnamewan bi siyasetmedar bin û divê mirû xebatê xwe berdewam bike tiştekî pir pîroz e pir baş e zanî pir baş ma'na hebûna me ew e ez wisa dişuruve dikim yani hani tu cila berdiki qıravata xwe digire dedi araba xwe işte dedi bu eva mirwekî nan çawane yani ez bu mirov gelek zêde ev hesab nakem heyî hesab nakem daha zêde neyî hesab kem çünkü çawa bêjim faydê wî ne cehîta wî ne cehîta milletê wî ne cehîta siyasetê ve kendi dama insanı az ve dibînim ez daha zêde giredayê ve îşa dibim yani bi serê xwe jî bîtim bi tenê jî bim ez dibêjim ez tenê jî çi bikim faydê min çar mirova jî yek kesî jî eger gotina min kêr bêtin ew tiştekî baş mikiriye ve kendi xebat berdewam rast e serê min bilind dibe rast daha tiştekî dî rastî romana kilîmê de xwend tiştekî balkêş heye ez dibêjim bu hakem nêzîkê 13 salan hîman e û hepsê da nêzîkê 13 salan wêca paşê wêca kurê te dikevte hepsê de dîsa te tişî wêca te tişî ziyarete we wêca yani ziyarete hepsê û xilas nabe ez dibêjim wêca gardiyan nabêjne te ewa çi ye da xêr e tu bir kadroya laha baba. Bize da roja ki aslında hapse medi kardiyan go ha iro seşembiye. Mugoçuma to sabje goto hati lama tute amzanın iro seşembiye. Seşembiye. Yani görüşe zaremen roja seşembiye bi az roja yani seçendi az roja ki çum gardiyanı demek ki roj şaş kiribin çava adetim ha evet tamam demek ki seçembiye az her az bütün eva az çum görüşe mutlaka az çum minnet helatani zaten amrevuji küçük bir zede ev nabi vecdinci minnet helatani çünkü az hapse da zede tanema bu az gelek helama tane şartı tingi wasabin şart wasabin ama ama zarımın nezük yani real nif saati işte düşüm tadım roja ki hesap kir ka evet çan sala az düre hapseme yani hem razanamın hem cihatın çunamın are yek sala az dür şatma yek sala tane he sala 2008 حتی 2025 یک ساله از دور شدم یک ساله بله زحمته والا پر زحمت وقتی هر شکلی که آن زیارت که حواله که آن یا مال با آن از خو پشتی از هاتی بردان پشتی 13 ساله
از دو جار دیجن ما حبسه وصا از تادم چوم حبسه ریا من هر اجار چند روز بری نه مگوتا مالباته مگو ام آرازیه که دو حبسش خراب بچرین اما دوی بتا جیرانه ما نزدیک حبسه ده هست بتره بجا گاردیان یا بجم باش همیان است که دی با که بینه شبه همه اولی حوالا نه دگان همه ماموسته ایدی او پرتوکا فادیله مدای تماما hemen جا ندگو نمن روزنامه وان دگو تو اوی نویسکاری یا مگو از نویسکار نینم من دو پرتش نویسینه نویسکار نوی که منن نویسکار یه دهار جدانن یعنی نافدن یه و دنیای دزانه اوی تو هنن دگو نه پرتوکاتا خواندیه هر کس نکارید تشکی واسه مثلا دگو نمن حتی نه ما فادیله او دکر ما برداونه ما دجنت دان ما خبر دگونه گفت ام پرتوکاتا ما خواندیه والله ام بشن دستوی ماچی بیکن گفت ما کتاباتا پرتوکاتا او تشت او هوا او فکر دایمه ام بشن دست که اجا گونه ام که چی داره ام اوه چند روز ام نابینن جهه و جمعه بیشه ام بچن ببینن سر پرتوکه خانیه کی بو اوی آوا کرن فدیلی او جنکا ام دوبیجن مالای برا چکرن مالای بو آوا کرن مالای جلچ سپاهی چکرنه بتون چکرنه جلچ برفره هجی مازنجی چکرنه وقتی دن نها همه شنبیان بجیش چنه سردان اوی او دیکن کنترل اوی دیکن علاج دادن او bütün evi ev pırtuka bir sedam ve dijim noçajı maçekir ve demin az roda ve dekhabetim zaten beri pırtuka noça ve roda ve derken dama roda ve da noça derken daha zede deng da bu pişti ve noça rast mukhandı bu çere pırtuk بله işte o ha caran dibine serdemek ki baş و mesela ناو جواکی دا و انسان تنن ناسکرین یعنی جا پیشه جاوکی خراب دا چتکنه باشه نرینه و گل یه باشه نرینه ملت و دو گوهره و دو بیشن دیمه راست نینه تشتامه کری راستی مثلا وستانه یه دگونه عارف دین بلکه واجه سه که بتن عارف دین مدیتی بو ما دیتی بو بله عارف دین تو باور بکه و یعنی خواهده که نکرانا وسا عقل بو وسا دیوانه که خوش تکر و درونش وسا دیوانه که خوش تکر داوت چاوه کور کر بون وسا خوش تلیست گوانده که وسا دکر و کسی نتکارید شو سر گوان دکر یعنی چاوه خواه کور و لیناو گله دا ملت خواه تکرد کرد مثلا دگونه بیرامتی از پچی بوم دگونه عارف دگونه سر مناره گنم چاندنه دگونه سر بحروانه گنم چاندنه ای اوجی خود دا دلو که همه خوینده که یعنی مرو ناو جواکی تکارن انسان باش ساغلم نخوشی نبدین دکن یعنی ها اوجی اخلاق پیسه یعنی ناو جواکی اخلاق پر پیسه راستن تندرسیه که نباش باید گوتن دینه یعنی ها پسیکولوژی بچه خراب باید گوتن دینه نه مروه که ساق یعنی tam yani tu beji eve gerek zihna û gerek başa gerek eve tu çend cara beji tu dini tu bawer bike ew din bibit yani sapasa insanı rewşa wî gerek cihe aklevi cihe her tiştekî fukra wî cihe ama tu çend cara beji wê din tu bawer bike ew din ya yek mesela laleme kebe dukute şükrü hebe şükrü kuavcı kurbi ya düşün dukune xale şükrü ka saat çende xale şükrü kurat sala saat çende Buca da haber alacağım dijino haber de yani da civaki ama yaptık ama ahlak civaki ve beta guhartın zani ve beta guhartın bale
بله یک عادل و براستی به داویه دا و هم دکارم بیجن و هم دکارم یکی بیجن و طبیع اوقات زخت و مترسیا کشتن هر کلیه هبوجی جوا ولاتی خواه ترنکری او تشتاک پیروزه تشتاک پر باشه یعنی هر کس نکاره وی بکد یعنی اون کاری و بکشنجی کاری زیادتی و باید حبسان داشتی که براستی و ولاتی خواه ترنکیه او روشک هجایی و رزداریه دوی مور رزداری بگیره معرفی بسا پیوسته که رز و کسیتی کرد این کد و مجال دا حساسیت که نشان دادن و فداکاری دیکن به راستی تشته که پر پیروز و کریه از خازم داویا برنامه آمده هون تشته که دخوازم تشته که دی بیجن کرم که بو برنامه از گله کیف خوش بوم خباتا تجری پیروز بیتن خباتا توتکه جیامه زیده تره یعنی گله تشتکی باشه دنگی ما گهشت چند جهان حوالان هوگران گله حسابی سپاس دارم بو ته گوتن من zaten ما گوتن زیده سرکفتن دخوازم جوارا ملت ما کردستان هر چهار پارچه امزو بو جهین آزادی خواه و زمان خواه باش با خواه او دبستان خواه دبستان خلقی یعنی دویجن اشته ورن سچملی مشملی نظام چوا بکن امروز و دردا خلاص ببن بله ولات خواه دا بسرکفتن ام جیانه که باش در باز بکن گوتن آمن دا خوازامن او یعنی بله زور سپاس هم سپاسی ها میوان خواه هجا و کک عادل دیکن کک عادل هرمانجی دوی نارین خوین و گرانبوهای و هجا و جمرا آگاهی دان و هر رونک بری و هر روشنبیری کرد و هری کم دوی وسا تو بگره و دیتن خواه به اشکرهی و گل کرد را ببیجه و امید برنامه که دین دیسا بانگا و بکن از وسا تخمین دیکن پر سپاس که عادل و خباتا واجی که و سرکفتنه و دخوازم سپاس ازی بواد سرکفتن دخوازم سپاس هر ابن هر بجن زور سپاس برای تماشاوان هجا و برنامه آمد سر رمان داوی و یا نیوزکار عادل هارمانجی چیلیم و پرتوکه و یدی هم هنده آخبین من صحبته که باشی بکر و برنامه آمد ایرو لور قدیا و از لبروینا خواهی وقت خوازم پسکره که درکت بچه که درنگی ما دست به برنامه خواه بکر و همچان گندشته و ساجی دبتن هم نزیکاهیان برنامه که دی جوارا پیشکر بکن زور سپاس و گهداریا و به ناو خوشی دا بمینن بخاطره و